Malo so fu mnui lo sunga. Ya, maro lava so fu mo malange ma. Mai o lo nevia. Manui lava fa ftaile lo fo le tua. Ia se au mai. Wa ni la ngona ia te o lua no mai al tauvanga na ile Aso Tofi. It went late until 5 p.m. or late into the late evening. About 6 or 7. Yeah, leon. Yeah, afu leon. Yeah, mai se finangalo la usungal fa ya onga e tu sai foi ma fa mo sa ta pena. How many weeks did it take you for you guys to actually teach this all together or to put it the whole show together? Ja, fa ftaile of mo leva no, fa ftaile of mo Faamausili. Ja, fa foi pedvi inga mal fa ftaile tua. O tau no mal manui al fa mo sa fianga I alum fa nau, a mis foi a inga. Ja, nei fa mo le se me sa fa ingo fie. Tu sa le valu leiva vai aso. Fianga ia. Ma tau a onga. Le o ina o pese a mis foi o siva. So, vale fie foi. Valu leiva vai aso talu ora ta pena mai le tatu a onga Avondale. O tole sa sampine tau sangan tia. Ja. Ja, ale ala utulo tau sangan nei. Ja, le fepe falling mai fela fo io tu a malo ia ho ko le skau sanga ia malo man re le tau sanga fola ko foi me ka ko sampine. Lau sunga ile le fa ya onga. Ina ua lang mai li al tau mawhainga fo I ala mawhanau I le Aso Tofi na I rasa la ngona I lau sunga al whayaonga ia mai se tō manatu I le nā waru le iwa vai aso le whainga tā mar whita sa tauasa. Rasa la ngona I lau sunga al whayaonga na ua lau ina mai a whaiunga. Whaftaila mal Faamausili, ja, la ngona lava le angang whawhitai wa I umal manuia tamu whainga ala mawhanau. E ui lava ina lei whamanui eina le tūlanga momua. Ai whafo I pervi inga mal whaftai le tua. O mausi tūlanga nei fo I tausanga. Whawhifi eina I a inga mis fo I la tōlo tapua. Ia, o le mea mana ia. E tōlu sa fulu maliono wa onga sa tauwa. I le stage ia Samoa, Samoan Stage, Samoan Stage alone. 36. And out of 36 schools, oka. Ia le tūlanga lua tua onga lona wingam tua lei laval tama ia tua ele leo ai ia po lo tua pe foi ona tua ia le tanto wa onga ia me se lau sunga faiao lau sunga Fuataimi a fa pe o lau sunga le o numero tasi Fuataimi mai ia onga uma tolo se fulu ono ia le vinga fo ile tu ma no fa tai foi ma nei fa iro lo swafa male no e te suma ia lau sunga ia fa tai ia mo le no ia o lo ingo o Miller Faamausili. O le nu'u te saumai ai o le nu'u mali. Mali, ahoi. Ia, va whela usunga na whaiao? Ia, o te saumai le nu'u whangali. Whangali? Ma vaipua I savai. Au sa lenga. Malo whafte. La usunga Eneliko. La se la ngona ia te oe no ua mai ia le Aso Tofi na ia lau mai lo suaf. Ia. O tumu aro loto le fia. Aua. O longo ngale le alo famale anga leo le atua. Ia awa fo e ua. Famani fo e. Ia te au la tari ile. Le siampingi tulanga mua. I felt very proud of myself. I did it for my family. I did it for my school. Now, watching your performance alone, now I was just wondering, are you a musician? Yeah. I was kind of work out for a musician because I could lay around movement and it's basically quite synchronized onto the fuanga ile pese me uma. O sa o ina lang Fuataimi. O fusonia te o ya o Fuataimi. Yeah, o aso ia o lai titi sa o matamata ile inai Fuataimi ia mai le TTC, Teachers Training College, yes. Le sunga ia iwelu, ia. Ama isfo le sunga ia whaasalafa. Ia o ina ala no taupiti ai ni tanga ma inspiration for inga le mai fo ia te au. Ia te whaanga ina le Samoan Group. So I just got inspiration from those two and then added some
added those kind of flavors into your own ingenuity. So basically, you self-taught. How long did it take you? Last year, ngai come free ole mero Fuataimi langa ni fengo fio iskan kai off beat la ko fokai. O te musu fu inga le whai loa o ele but I think it was pretty easy. Last year no Fuataimi ai le kolisi Avondale o tūlanga luai. During that time I had reflected. All right. Ma fau okay. O le mo tūlanga lua. Just try and think what I could do better for the following year. Olo ia nai whaia o ngā I o le mato Samoan Group o lo mai fautuanga ia sunga ia Eneliko ia ma le sunga fo ia mastone semo ia o la ua ia sa mai nai fautuanga a wale o whainga o tala ma tanga mo le Fuataimi. So I think it was just my reflection from last year that really helped me to be a better person and be a better Fuataimi this year. Ma lo fa tai la so langona lumnai fa wa wina na tu fatu nei me alo fa pole nei ta leni ya mesele me asina ho le tunu. This is my last year. So I was very excited and very happy to have left with a bang. For the future, yes, I do. I want to make this talent for Fuataimi and give it on and pass it on to the next generation. I believe that we haven't won Fuataimi titles for a pretty long time, so it was such a blessing. But my goal for the next coming years, hopefully for Polyfest, is just to give feedback and give advice and support the next Fuataimis coming on for the next generation. Lau sunga whaiaonga, lau sunga Eneliko. La ni lui tau na whengai ma lau sunga whaiaonga o whengai ma lea. O ina wai ngai le whengu o fia. E tō fia tō whawhewhia? E tō ono sefuru. Ono sefuru lau whawhewhia. I le vai aso mua sa I le trial week. Se lau lua sefuru ma le 5. La tau na nei ai le vai aso mua lea e le I. Whiwhiria I le ono sefuru. Ma uti mo le. Se lau? Se lau lua 5. Se lau lua 5. So you only chose about half. Yeah, we had to choose only 16 ranga o tūla whono. For the stage and no wonder why we got solid. I'll go the sound plays a big part. Ono se furu. La se whainga tā ia te o lele. E wa kai le whainga o fia ko le ongo se furu. Tamaiti e. Tō fia o tō whaiaonga sa soson. Le awa o siva lava ia e to a fitu ono le fitu ai to a whawhea onga lima whea onga o lo whenga ima le ai o le grupu atoa ia me se foi whatau tainga le vaiaso aso vaiaso le ala se wha moe lau sunga le whaia onga mo le lumna ia o le nau ta inga lava ia whao lau la pēr tatou ngangana. E alai pespesenga. Ai me seo siwa whaaleanga nu. O se tasile au wala whengo fie. O na wawe pu e le te mai titia. E le tatou ngangana. E fie e usu ino pese. Me si fwoi o siwa Samoa. Mane te le vaenga i ele e sau no iai. Ia le ala sau fautuanga I isia onga ia mese la se mnatu to tau mo fai mo tau tulanga mo tau sang fo pe la malo tau sang fu tatu ao ia le mo mitinga lava ia fa wau pe ia talini na fo I mai le tua ia to o se foi lunga fu tau sang fo ko sa uni mai ko sa fu ko fa wau ia le tatu ia tau fengo le 5 su kaskau sanga le la savali o le sila mo le se fu tau sanga ia fa ia pe le sunga fu le o le sa avia me tama onga kolisi le mai tau sanga vai le tau sanga lua fisu tolu na lo tau sanga muli le e kolisi Avondale lua tolu lua fisu tolu absurd Lo hace su tolu ya. No amatale no fenga le ngale. Lo hace su malval. Oh wow. Ya le la fa au mai ya. My passion ma. La le menga inspire ve fa ya.
What inspired you to be a teacher? Se ina il tausanga lua fisul lua sa o vele mta pungan Samoa. O fai a ngala temina o le sunga ya meleni sangala. E o fai langi folang. Sa fama lu si aula vai tau. Awa ia ngal Samoa. O ia fo isa o mai o tono le group Samoa. Sa o le sa o le inkalesin mele group Samoa ia so ia. Ale tausanga lua fisul lua na o mai au e mana o tela tu e taki tara mo le group ia pe ala indana ama tsama ia for mai ia na matar talanoa le sil mai au pole alme ti fi mana e faile lumana ma tali e alia no faila ia e ia le so tino foi lo no fo mas ia mato wea ia le lo fo le tu le wa o Fuataimi inai. Wow. Malo Fuataimi. Ia, au mai ni lo faanga I se vaenga tu fe sa no ia Miller. Ale Fuataimi. Ia mai ni lo faanga foi a fa fonga mal tanto tunu le neviafi. Tai lava ia lo faanga matua onga I Avondale Bato Group Samoa le sunga ia onisemo lolo onisemo ia po mei Elisa Fawanganga o kona via alai a Miss Fred Mato awa o Siva sunga ia e votia fui mono alolua o Jamie se umanu tafaseu Junior Soketa Rainbow matafai se umanu matafai ia le tina ia Nina tufilau kiwi alai ia mai lato umalava sa whiangai male nei foi launga nei tausanga sa fiswani malosi a mes foi na yo ainga ia le masio fosiva academy sa whiangai male langolango malosi ia a miso whanau umalava sa whiangai mat kolisio Avondale I le grup Samoa Yeah, lewa sound mat whai onga. Yeah. Just big shout out to this year's cohort for Polyfest Samoan Group 2025. Shout out ngayo matua sa langolango ina nei fa moi. Yeah, ona ya siva ma whai onga ya ms for fa now. Ya sunga I whai au ma lato faltua ya ms ya ainga ma o. Ya I whaftai for lo sunga. Mula ne ava noa mātango fie ua mwhaionu mā su mai mana sunga ia Eneliko a wale whātalano inga o le Samoan Group nei tausanga a whaafitai lea. Ia malo whaafitai ia se mai se pati li tātou atinu o whaafonga mai po ne fiafi malo whaafitai lau sunga il whaiaonga lau sunga Eneliko ia lau sunga Charis Eneliko ia mai se fo ia lau sunga Miller Faamausili. Ia le alo foi o tulai mai le tulanga mua mana ia fai unga ne tau sanga le ua fa mai ia bo tau sanga muri foi alo tau sanga I le aonga ia le u fa palina o le vinga foi le li tu sai foi mal tau fai malo fa tai malo le feeling man mai le nga le fa ngofi ia mai se le tau vanga pito sili le na maualunga le vai ia it was quite competitive compare for le isi aonga so le isi aonga fa tamala Leise a on Fatamala ia le tau tu fa singo o fa fie fianga ile mai mo atu ka mo ko ka fia on ga Avondale po man ya me se tau fainga al tatu a on ile ne tau sanga malo fa tai ile ne fia fi sunga ile fa ya on ga por sunga ya Eneliko ya Charis Eneliko ma le sunga ile Fuataimi manu malo ne tau sanga lua felo lima ile ASB Polyfest Miller Faamausili mai le a onga ma le kulisi I Avondale College